Kene kedai ke testimoni jong ke Maryam ke samla Muslim ke balayo ban pediangnya ujesu ke balaya tu kumne ngalakwa baha bentip sepang ublay bat ngala persang benwat hi dalade sepang jong u haki mos ngawat ya u haki Quran rekat ba ngawat ngalap ba ublay ubang tip lang ba ke Quran udai ublay ubang ngamla ban yajan hagaway kesngi men jonga iwan ra ya kaway ke kot lengkedap bad ila pen i nga ya kata ka kot ila ya thua ru ba kadai ka kot jong ki Kristan ila ong ya nga bangala ban pule ya ka tang bangam dai pat ban pule sya ki benta ki bakut namar kadai ki jing duwai ban ngen ya ujesu ngala sim ya kata ka kot ban ngala pule hadu lai kenta kat bang adang pule ngas ngau yo jing chai ngau yo men sim berkata ke kot kelapen kemen si kadai ya nga pentip pa ublay ukwa ke jing ya dai ke bacan bat ubriu ukwa ru pagi briu kinjan syu kumpa uhap pan wan long briu syakane ke pratai wadadai men jonga imaham bangam dai ban pule ya benta ki bak haddu jong kata ke kot penban ngala pule la ke pule ban ngala pediang ya ujesu ha kata kamian ngala shidraham ban syakri ya ublay bat ngelayalap ya ujisu hakano kano kepor hakaba ngala yolat ngala join ya kebalang Assembly of God bat ngala sim benta hakaban nyalap ya ke gospel ban nyawer ya kibriu syakijing ya sing namar ba kalong ga ba ban yo Bible hapo Iran kumta ngala sedang ban sam Bible haki mailbox jong kibriu dai hakum kene kapor ngalaya kendu ya iparlok kentei iba iet ya utrai kumta harengkat bat i ngi la sedang bensam dagi pewajar dali ki Bible hapo kanong ba teren hakaway kasngi ngilalet hakaway pat kanong ba bat ngilalet bandrung hakaway ka mos ka bahe pa henry namar bangim don burkha kimsha engi bandrung urang ba oba abakman o yatua bangi dai ban pong ya ke burkha bat ngalaya thu ya u bangim don kam ban pong ya ke burkha namar bangi dai ki Kristan bat ngilarung syapo ban lejbu Bible hapo kamos namar bangi kwa ba ki briu ki ban wat ya ke jing shisha kin yo lab ya ublay leng ba ka Bible hadien ba ngila debu ya ki Bible ngila yo smel ya ke jing hala jong kinong apara uba perta badan arngun ki kentai Kristan ki barung hapo kamos lakan yengi hakata kasngi bat kilej ban khura ya ka yeng jongi ki pulet ki shimno ya ki Bible handrai kim yo pat ya ki hajar teli ki Bible ki bangi la buri hapo khrum yeng hapo jel la ayangi da ka blanket ka basma bat kadai ke jaka ka ba ingi ubha handrai utrai ulalong rengkat bat ngi wad hapo jel ngedang yai beteng ya ka jing yalap bat bun ba ki para kentai jongi ki la pediang ya ujesu mentangim don kam shu ban lej khot ya ki briu bakin wan sya ki jing ya seng jongi namar ki briu ki la wan hi syangi ban pha duai bat ublay ulale hi kamba habangi duai na ka benta jongki ha ka kerteng ujesu nga aingu ya ublay ba uyada ya ka jing im jongi bat ngilayo banyalap ya ke gospel sya ki para kentai ki ba syak set om namar bagi tu ki thiem Henry namar bagi kren persya ya ke jingle don bor jong ke sarkar Iran kidang don shibun ki bakwa banyathu tang bangan sa share ya ki hagaway pat kapor wat syep ting ublay undon rengkat bat pi hagano gano ke jaka ka bapidan ladapis ngau artatien ba ublay don hajan jong pi wad hadien bapilangan yeu ngaken tu ya pi bapin pule ya ki kitab u Isaya kanong ga basau pulai